Menawi sampun cekap kangge istirahate, kula panggil Al Mukarram wal Muhtaram Syuhibul Fadilah Abah Kiai Haji Muhammad Yumni julukane Ki Peci. Maring beliau dengan segala hormat kula persilahaken. Tafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla qadruh wa ajja jaruh alladzi ja'ala nikaha sababan li baqa'i naslil anam wa wasilatan ila istibaqi su'ubi wal aqwam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sahibil ajji wassidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi syarafa nujumal huda wassafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja al-abdu faqad istaqbala nisfuddin falyattaqillaha fi nisbil baqi. Sing sangat kula muliakaken para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, pemuka agama. Sing boten bangkit kula sebut namine sios lan persiose lan mudah-mudahan boten ngira-ngira sahormat lan ta'dim kula alladzina lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Kita doakan kepada guru-guru kita, kiai kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dipanjangkan umure, ditambah-tambah keberkahane, sehingga kula sedanten bangkit menimba ilmu dari beliau, amin ya Rabbal. Kepada para pejabat setempat yang terhormat, para bapak, para ibu sing sangat kula hormati, para pemuda-pemudi sing sangat kula banggakan, santriawan santriawati sing sangat kula cintai, kori yang telah melantunkan ayat-ayat suci sing sangat kula muliakan dan mudah-mudahan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pemandu acara sing sampun memeluangkan waktune kangge kula boten ketinggalan sahibil hajah sing sampun ngadakaken acara puniki sing sangat kula muliakaken, sehingga kula sedanten bangkit bersilaturahim ning tempat yang insya Allah penuh barokah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing pundi Bapak Ibu, acara sing diacarakan oleh sahibil hajah nggih puniku isine pengajian. Sing arane pengajian dudu bening masjid, sing arane pengajian dudu bening majelis ta'lim, sing arane pengajian dudu beni mushola ning halaman sahibil hajah punikiga, karena isine puniku tausiah, isine puniku mau'idatul hasanah, niki termasuk pengajian lan ibadah kepada Allah Subhanahu, amin ya Rabbal. Wong parumasan luar biasa, dasare demen sing arane ngaji. Bapak-bapaknya kompak, ibu-ibunya kompak, pemudanya kompak, alhamdulillah. Geran kula mah lamun ngedeleng kampung dewek sedih. Sedih napa kompak si kompak cuma sejen ora kaya wong parumasan.
Ari wong parumasan mah kompak hal-hal sing positif kayak pengajian kompak. Ari ini Rika mendesa kula sejen. Ana wong hajat mah ngarep hajat iya kok tenang kita sing nyumbang iwak rong timbang. Mangharap hajat iya kok tenang kita sing taruh mah kita sing ngebayari. Mangharap hajat iya tenang pokoknya mah organ tunggal go kondangan go mamang. Kondangan organ tunggal wong Rika. Go kondangan wong desa kula. Untung. Lah iya untung. Lah jalan sebelah ngerungu ku je hajate ana hiburane. Iya, ya wis are kolma engkone biduane kita jemput karo kita mobil MPK mantuk sing dealer ku. MPK teka sing dealer. Waduh bidan kesek dijemput karo mobil bagus. Pas dijemput karo kula ngedeput kula mangeriung karo mobil losbak. Mending mobil losbaknya bagus, bekas ngangkut gabah kan. Masih mending dulur kula dijemput sareng mobil losbak pernah acara daerah Keragilan dijemput karo mobil ambulan. Ini pengalaman ngeriung ini kisah nyata. Mobil ambulan rauh ning griya kula tetangga pada metu kabeh. Disangkane kita mabok berkat arep digaweni rumah sakit. Barang tak deleng je panitia. Larang dijemput ya ora ke omong nunggang di ke mobil. Iya mobilnya si pada tapi rasanya sejen. Seumur-umur yang beke ku nunggang mobil ambulan. Tekang pasar dukuh menang baik. Tekang kadikaran kan, tekang SMP ke MTS makin begegep. Lebar apa-apa di Ciruas takon di supir pir, laka mobil lain tah. Ya wah Kang Haji mobil mah lah terus lain ngejemput mobil ambulan. Urut dewek macet Ciruas Kang Haji. Perapatan lamun kumat 2 jam iku Kang Haji. Dia lamani Kang Haji naik panggung. Makan us mepet kini ki. Waduh. Emang masuk akal sih kita. Alasannya masuk akal boleh lah gitu. Cuma bakalnya premen kupir tenang Kang Haji. Tekan perapatan Ciruas sirine dunekakan. Lamun anu takon ke premen kupir. Lah tinggal jawab nggawa mati konon. Ustad masih deg-deg makanya ini ginjem. Wih susune metu. Wih rupanya dendam lagi wingi. Waduh. Nohon. Makanya Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, alhamdulillah sahibil hajah. Bentuk rasa syukur benjang esok pecile ayun akad nikah diadakan pengajian. Maka yuk sipeng puniki kula belajar syukur-syukur barang-barang syukur ning Allah Subhanahu wa taala karena memang zaman siki akeh wong sing ora inget karo Gusti Allah, lagi gering cecelukan karo Gusti Allah. Ya Allah, pengen waras sikil, pengen bisa melaku ya Allah, dicelukan karo Gusti Allah, barang waras ora kelingan karo Gusti Allah. Gusti Allah lagi masyarakat kegembaran karo Gusti Allah. Ya Allah, kita ke uripe masyarakat tetangga mau duwe iki duwe iku jadi kita masyarakat bek ismin bae ya Allah. Barang wis sugih ke toko mobil ora salat-salat ajan. Naudzubillahimin. Maka dia belajar syukur ning Gusti Allah. Karena memang zaman siki masyaallah zaman akhir akeh wong sing ora inget karo Gusti Allah. Dengan cara apa kita bersyukur? Salah siyose nggih puniku mengikuti pengajian karena memang pengajian puniki Bapak Ibu di samping hukumnya wajib, pengajian niku bangkit ngumbah ke kotor hati, penyakit hati. Karena penyakit hatiku lebih berbahaya daripada penyakit kanker. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit tumor. Bahkan penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Sebahaya-bahayanya penyakit jantung kula dereng pernah metuk dalil ataupun hadis apa maning dokter sing ngomongaken lamun uang kena penyakit jantung bakal manjing neraka. Durung pernah. Ana tau wong perumasan berobat ning dokter jadi dokter bapak ibu kena penyakit jantung neraka sira. Ana laka tapi lamun uang kena penyakit hati jelas nanti akan dijebloskan ke dalam neraka. Naudzubillahimin. Kira-kira uning boten penyakit hati kuisine apa? Penyakit hati sini riya, ujub, sombong, takabur termasuk ngomongi uang.
Iki termasuk ngomong iwa kita termasuk penyakit hati. Apik bani kita sing masih urip ning alam dunia, sing mau enak ning jero surga, gara-gara sombong, gara-gara takabur diusir sareng Allah. Sapa wong sing mau enak ning jero surga sareng Nabi Adam, gara-gara sombong, gara-gara takabur diusir sareng Allah. Iblis rupane. Iku bapak ibu, iblis mau enak ning jero surga sareng Nabi Adam. Gara-gara sombong, gara-gara takabur diusir sareng Allah. Suatu ketika jera Allah, hei para malaikat, sujud sira kabeh ning Nabi Adam. Sekabeh malaikat sujud, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Mana aka Allah tasjuda id amartuk. Iblis klemen sira dalam sujud ning Nabi Adam ketika isun sing merintah cabe Allah. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ana ne kula boten ayen sujud ning Nabi Adam kulantaran Allah ngedodosakan kula saking geni. Jawab iblis sombong takabur. Sedangkan Nabi Adam terbuat dari endut, endut lebih hina dibandingkan geni, geni lebih mulia dibandingkan endut. Jawab iblis sombong takabur. Apa Allah? Acape Allah ning Al-Qur'an. Fahbit minha wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj indaka minas sagirin. Iblis metu sirah saking surga. Ora pantes sirah ning jero surga karena surga dulu tempatnya wong sing sombong. Ko gara-gara sombong, gara-gara takabur, iblis sing mau jero surga diusir sareng Allah. Naudzubillahi min. Antu wong parumasan gak oning bahwa sing arane sombong takabur bakal manjing neraka tu arane uang akeh ora kelingane lagi masakat pepetan barang ning pasar barang kondangan jarang jalan-jalan barang-barang wis sugih ke tuku mobil kependak ning jalan boro arep ngebonceng lakson ning raja akur boten ih jale masing lewat mau kan temuna nuhun siki mau temuna wis ke tuku mobil bengen mau boro-boro mobil beca karo duwe-duwe acan. Apa jawab wong sombong? Wajar kita masuk ku wong usane mulak malik laki kita ning dhuwur kita ning ngesor. Arane sombong. Lagi gering didengok karo tetangga, didengok karo dulur, jere tetangga jen waduh sirake mangkaman. Geringnya payah, sekarat ambekane sampai Senin Kemis. Didoakan karo tetangga, didoakan karo dulur, dua tetangga dulur dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang waras didengokin sejen jawabe. Non serake mangkamat wis bisa dodok bisa melaku di ini mah boro-boro bisa dodok bisa melaku puku ambekane Senin Kemis. Apa jawab wong sombong? Wajar kita mah warasku, wong obatnya 20 juta. Aman siramat dulu ke toko obat wis modar je. Iki arane penyakit hati, iki arane sombong. Makanya yuk lewat pengajian yang Sahibul Hajah puniki kita bersihkan hati kita dari kekotor-kekotor hati, dari penyakit-penyakit hati agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ria, ujub, sombong, takabur termasuk pengen di alam. Biasa pengen di alam ku wadonku. Ya. Aja wawe-wawe munah rongokaken dikit. Wong iya nih jiwa wadon mah premen-premen dia pengen di alam ora di alam lembung bae kula dumung. Lunga ngaji pengen di alam. Emas di jero lemari tokaken kabeh. Nggo gelang rongkilan. Nggo kalung karante motor. Begandules kendin dogasin. Dodok di pengajian selawatan tangan ning dhuwur bae. Salatullah salamullah ala toha rasulillah sampai kecolok nih mata gua saking pengen dideleng mas atuh nih sebelah nyengir boro mingkem esek ora garing cangkem orang rumah utuhin mas kabeh atuh krunya nih buri dodok kedap kedip matane jadi sini buri untung amat rabine mang samin kumaya di untungnya rabine mang samin kumaya masih gede-gede sampai ke gandul segede dogasin di untungnya rabin mang samin kuma emasnya 24 karat di lagi kita mau sekarat-sekarat aja balik sing pengajian nyampe umah boro-boro assalamualaikum cium tangan suami lawang digabrugaken wis perlu lawang ku engsilela kasiji atuh coplok laki lagi nonton TV sebari minum kopi kaget sampai gelasnya mabur lajir laki nih anaknya bocah klemen ibu ini balik ngaji mokono niku lajir anak yang embu iku pak ibu ku nyakin geblek Arab lunga ngajine gone iku pak dangdan anak yang setengah jam masilit sampai dikacani lah terus klemen balik ngaji mongkon lah bukan kesambet kayaknya
manjing jero kamar teturan turuban selimut diparini karo lakine jelakine he sar kelemen sir sar ana konon iki ana bae wong munana sarnana sar angsana iki mang sar kelemen sir woneng bae tutupan selimut disangka laki magering, disangka laki memancing angin, lunga ning warung, lati obat angin antangin, barang wis oleh sar dinung obat angin antangin iki, neglis waras siraneku, pura-pura dinung marah-marah. Kang Junet, ana maning, hi komplit bener. Apa Kang Junet? Hei sar, ke dinung ke obat. Iburo-buro dinung marah-marah. Kang Junet kita merebut sing bedel makananku. Lah terus pengen apa sirane sar? Kita mah pengen ngobrol karo Kang Junet. Lah tiap dina gak ngobrol. Sejen iki ngobrolanane. Emang ngomong apa sirane sar? Kang Junet santri. Pada baik Kang kita gak santri. Kang Junet bisa ngaji, pada baik Kang kita gak bisa ngaji mah. Jere ustad, jere kiai. Wa humahum, iya humahunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna ananahnu. Kang Junet, jere ustad, jere kiai. Lamun duduakan mana lanang iku anta. Lamun duduakan mawadon iku anti. Lamun Kang Junet mancing angin, wong wadon mancing angin. Ora apa-apa, antangin. Tapi lamun kita Kang Junet sing mancing angin, wong wadon sing mancing angin. Antingin dong Kang Junet. Lajir laki de pinter, si laki barang ngaji bisa nasrib, barang nasrib dokan anti atuh ngomong mesti mau sarbo lawang ora jebol. Makanya bapak ibu pada kesempatan simpang puniki bidodoknya ada ngelit iki mah. Wis suruh wong lembut dodoknya kasur empuk. Makanya yuk pada kesempatan simpang puniki kula sarang-sarang bersihakan hati kula dari kekotor-kekotor hati, dari penyakit-penyakit hati, riya, ujub, sombong, takabur, termasuk ngomongi uang. Si paling enak ngomongi uang ke wong wadon tuh. Les tuman wong wadon. Wong iyane jeung wadon mak ngomong. Padahal rajin ngajine deh kan. Hari wong lanang malah orang alim pengajian paling ke 10. Dikopeni, dirokoni, diinungi, sampai ke bismillah turu deh kan. Hari wong wadon mengaji ku uyer, wah kebengan ngobrol bah. Pasti biarnya pengajian ngobrol banding majelis taklim boro-boro ngilangakan dosa nambah pahala nambah dosa. Wong maksiat jadi majelis taklim. Weru ora sila sapa suwine hajat jadi pengantin gak klemen. Ih wadone ayu lanang ireng mancek. Gusti bae. Durakai jarane maksiat iki ya. Hei, awas ustadnya menjadi sasaran empuk. Anak ustadnya kuru diomongi ku wong wadon. Kudu sing ngajar ku anu kuda dene kuru bener ya. Barang gojas ora pantes menjeng. Lah jare sebelah wajar deh ke makuru klemen ning umar rabine kereng iku galak. Anak ustadnya lemut diomong maning bae. Iki pegawai wong wadon lah wajar ya. Wong wadon nak ngomong cangkeme roro je. Nah jadi wong wadon ayu wadani wong wadon cangkem loro lanang ndase roro. Lah iya pengalaman pribadi. Wong wadon iku aku omonge subuh-subuh kula lagi ngomong pecel ning arep geria. Bareng ana ibu-ibu lunga ning pasar gawat tas tak takone teh arep ning endi subuh-subuh gawat tas. Arep ning pasar je Kang ngaji ora kaje lah kasih nganter. Lah bareng anu makan iga atuh pada turu kabeh begini begadang bae main HP ben habar subuh kasih ke perintah. Ya melaku gak terpaksa ya bareng males Kang ngaji pasar iki. Malas sekelemen ya coba bayangkan Kang ngaji ning pasar digawe cuma 50.000. Lah coba bayangkan Kang ngaji zaman siki digawe 50.000. Uli apa di pasar? Ya siki serba naik cengek naik terasi naik barang-barang. Oh ya besi gimana Kang ngaji? Gal kita mau pegel kalau laki juta tukaran juta pegatan ngan kagol pi anaknya 18. Dan jadi kita keduhung amat kita takon. Udah dah. Terus pegawai wong wadon makanya bersihkan hati kita dari kekotor-kekotor hati, dari penyakit-penyakit hati aja lah ngomongi uang. Hei, perungalah ngomongin uang padahal wong wadon ku rajin ngaji nih kun. Luar biasa Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu perakat korong wadon. Unggal dina ngaji, unggal dina ganti seragam. Pitung dina ngaji nih pitung setel seragame. Ngaji kelambina rupa-rupa nih ngumah lakine paru-paru. Lekan premier paru-paru wong kreditan orang menda-menda aja. Akur boten.
Dina Senin kuning, dina Selasa ijo, dina Rebo, waduh segala-gala. Udah, orang peragat-peragat seragam. Dia seperti menggelang ngaji pak dituruti bae. Udah, yang ngaden megati. Hah, yulutan. Makanya Bapak Ibu sing sangat kula muliakan ya. Wong wadon kurung ora wong wadon. Woi, rajin ngaji nih. Waduh, tolong urip. Subuh-subuh wis dangdan menor. Laki durung digawe kopi, durung gawe sarapan wis dangdan. Lah jere laki arep ning dinong ngaji. Emang dheweke ora ngaji. Lah tatak ben iya ndang ganjaran gede. Lu nggak ngaji lah kita di durung sarapan, durung mangan. Wis aja manja. Bukan ngelima ko bekas kondangan anak Sri Miror jedube dewek ya. Lah ngopi ke premen, kopi gula nana ning kon ngan banyu durung ngindel be dewek ya. Awas Kang, bakal entes ngopi, entes bangane bakal dikumbai pilih. Kok di pojok anak sampah Kang, bakal dibuang di gudur ya. Ayo rasane wingan datang belek ning ngarep Kang. Di pospit bisi teh ku ngomong den makan ku mah. Di pospit nek orang sendok de modar sekali ya. Wong wadon jeung ngelunjak. Udah tak? Lu nggak ngaji. Waduh, sing subuh balik sore. Awas Ibu. Disangka dewek ke ibadah bae, anan desa kita kelambine putih-putih. Kayak pocong kah? Lungane jam 6 subuh, balik jam 6 sore. Cerita teh ngaji apa sedina kok. Enjang ngaji setengah jam bus palang. Sedina beneran. Laki nu mah orang mangan, orang ngopi. Wong lah kawedange. Awas Ibu duraka ai. Udah dah. Wong kewajiban wong wadon ngurus wong lanang. Tul jegu. Rupanya beneran dong parumasan. Lu kali pengajian jere ustadz ibu-ibu iki bulan Muharram yuk memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama baca Al-Qur'an, karena sing aran Al-Qur'an apik maning dibaca dirongokaken be diganjar karena Allah. Manis tama ayatan min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Barang siapa mendengarkan satu ayat dari Al-Qur'an maka akan dicatat dilipat gandakan amal kebaikanane. Enggi Pak Ustaz. Balik. Barang kamu mah setan dibalik maning. Blekom. Si wis kadon wis krungu. Jare wong lanang ibu nira balik. Lha urus ngendi Pak? Cocok wis krungu. Aduh ta. Cocok wis krungu barang balik ketasok wobek kabeh. Le segala-gala manjing jejahur pajingaken. Udah tak aku apa pajingaken. Salak manjing, jeruk manjing, pegawai wong wadon lho. Hah? Wis wong wadon ku aneh-aneh zaman sikimat dulur. Aneh. Wong wadon zaman sing ku aneh. Ya mau premen orang aneh macem-macem. Wis kelambi model-model ora puas sarung lanang dinggo. Yo zaman siki wadon go sarung lanang BAS dinggo karo wadon. Nggih boten. Akur boten. Wong wadon zaman siki nggone BAS. Ari wong lanang kono kono niku ada ta wong lanang go daster. Raka. Murah dah zaman sih, sarung kita dinggo deh dong. Apa nih sarung kakak deh? Wih sih kang musim lagi, kurang ajar aja dah. Udah, lagi bapak ibu sih sangat kurang mudah karena kakan ke. Lalu wis balik di rumah. Kang kita tes ngaji berdua. Negeri pak saya ngaji Quran kita harap ngaji Quran harap ngederas. Apa diganggu kang ya? Wah ya cuma wis sedina ditinggal. Sing subuh balik sore. Dewek langsung ngebuka Quran. Apa diganggu kang? Harap ngederas. Udah oleh ganjaran. Ya beda dewek hebat. Orang ibadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nang. Ora krungu tak Kang. Kita lagi ngederes endok beli ganjaran, endah pahalanya gede api diganggu. Wayai, please deh ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nang. Wong lanang. Enjau tuat dewek, ku arep apa sih wis mek dewek arep njuk apa-apa mah. Apik ngarep cecelukan bae, demboran bae kita di pembantu bae. Awas ku sedina parat ditinggal barang begitu durung-uring. Gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nang dibuaduk wong lanang. Awas ibu rongokaken nggih, endah anak uli-uli ngaji baca Quran hukumnya sunnah, nurut ning laki hukumnya wajib. Perkara sunnah tidak bisa mengarahkan perkara wajib. Akur boten. Sing jawab lanang wadon menang baik. Rumah saya tuman sira bedok bengi kieu.
Ini durung puas kita ngebebek ya. Hei, Bu. Hei. Awas ki, wingi puasa ora? Hah, hari wong wadon percaya jawab wong lanang murah. Yang dia kema bengi sahur subuh ngopi je. Ali wong wadon mah kuat kayak rakyat kula, aku kuat barang kula mboten kiat. Udah ta. Wong wadon lamun arep puasa sunah izin ora karo wong lanang. Wis ora bakal. Sing ules wis kedeleng. Ora bakal. Rongkaken ki Bu, lamun ibu arep puasa sunah Senin Kemis, puasa Muharram, puasa sunah Rajab, puasa sunah Senin kudu izin karo wong lanang. Kecuali puasanya Ramadan, puasa wajib, orang izin nggak masalah. Alamun puasa sudah kudu izin, bengi-bengi deh. Kang, apa nong? Tuh kayaknya orang rumasan orang makan ini kayaknya luka orang nang nong orang ya. Orang kang orang ya. Deweke, bapane, biange, ngegila kaget. Hei, Bu, sing mesra sih ngewuruk anak Kang kononku. Lamun anu mah aa konon gue ya nderada mesra ka lamun jere wong Sunda mah kakak lamun laki nderada tua sambungan kakak tua udah lagi kan lah iya jere wong wadone Kang apa nong kaya isuk dina Kemis dina Senin kita nih izin puasa ya dijin ora Kang lajar laki widi seneng malah kakang duwe rabi seneng kora kedung wis wonge ayu soleha gelem ibadah tekijini nong tekijini udah makanan bareng makang anaknya kita izin bukan kayak suka ada pemakaian doang bukan awan-awan kakangnya kepengen ora kayak sok masih siki atuh bengi dober sahur segala kita aja ngeres baik ya barang saat subuh waduh udan campur angin ora benda-benda sampai dohor Gredes baik lah jere wong lanang nong apa Kang udan semenjak subuh sampai dor orang menda-menda klemen Kang atis kakangnya pengen ngopi tak ora susu ora teh manis ora lah apa gak Kang tawani kopi ora gelem tawani teh manis ora gelem tawani susu ora gelem kabeh jadi silit ya. Awas ibu, lamun laki ngejaluk ibu diterusakan puasa sunah dosa. Jere ibu ikut ibadah, tapi munggu Allah ikut maksiat. Kenapa? Puasa Senin Kemis hukumnya sunah, nurut ting laki hukumnya wajib. Perkara sunah tidak bisa mengalahkan perkara wajib. Kudu orang menang. Termasuk ibu lagi sholat sunah, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud. Wong wadon merajin Allah wong lanang. Seorang alim mau lanang pengen masuki sholat duha rela pengen majin surga sholat tahajud rela udah tadi wadon marajin cuma pertanyaannya elok sholat duha nih Kak lagi sholat duha ibu kia usolli sunat duha rokaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nang para nih laki bubar salatnya para nih laki anak apa Kang bisa nong lagi sholat nggak wih ora aja anak kita salat ki ini akan diceluki kakang beda kedelang aja udah dah lamun ibu lagi sholat sunnah lagi gegemboran wis dibubar lebih diparani kecuali sholatnya sholat wajib 5 waktu dohor asar maghrib isya subuh senajan besos ke jojong baik rumah sholat akur betul ikarane ngaji kimunah hendak kerungu kia wong wadon niku apik maning lunga adoh lunga parah kudu izin karo wong lanang sebab lamun wong wadon metu saking omah tanpa sepengetahuan suami dilaknat oleh Allah dilaknat oleh malaikat sampai kapan sampai berbalik maning ning omah apik disangkane surga be surga wong wadon niku parak surgane parak neraka nurut ning laki selagi laki tidak bertentangan dengan hukum agama wajib surga betul jadi ya makanya Bapak Ibu sing sangat kula muliakan ya wong wadon kurung orang digantian wong wadon dikit dibebek dirujak direcoh engko wong lanang lamun kita nih inget orangnya terbalik muranan makanya alhamdulillah pada kesempatan si bang puniki kula sedanten bangkit hadir di tempat sing mulia puniki dalam rangka pengajian insyaallah niki mah kata generasi penerus agama hari ini desa kula mending kampung kula wis rada sejen
Kamu ciruas mau campur-campur, ibadah campur-campur, atau wong pendatang Muhammadiyah, Persis, LDI campur kabeh. Ayo wong riki teger marhaban masih berjalan, manakiban berjalan, sholawatan jalan barang nirakula magati. Botol besi ini tegak, mabok bocah nomi. Mau desa kula iki mah, vodka A, obrin di whisky, topi miring. Iya, wis macem-macem. Kau orang ketuku sing larang, tukune sing murah. Iya, orang ketuku maning ya tuak literan enggak. Sing galon enggak tuh tah. Ih, yang desa kulo wis parah ini mah insyaallah kata generasi penerus agama, kata wong demen ngaji, kata wong paham agama. Agama coba bayangkan Bapak Ibu siji kampung lah ke generasi penerus agama bodoh kabeh, awam kabeh, iku sengsara iku uripe. Belangsak iku kampung. Ana ceritanya. Siji kampung itu tidak mengenal sing arane ilmu agama. Sama sekali tidak mengenal yang namanya ilmu agama. Agama ini Islam tapi tidak mengenal. Orang baru aturan-aturan Islam. Setiap anak wong mati dibuang ning kali. Gitu. Setiap anak wong mati dikajemakan ning kali. Karena orang ngerti ilmu agama sing kudune lamun anak wong mati kuon hukumnya fardu kifayah diadusi, disalati, dikafani, disalati, dikubur. Kudune makanan berhubung tidak paham tentang ilmu agama dibuang ning kali. Setiap anak mati dibuang ning kali. Barang anu lagi ngebuang ning kali anak bocah santri sing ngembeke balik sing pondok pesantren jadi bocah santri mah nggawa apa? Nggawa mati arep digawani dibuang ning kali. Lah kepremen asale mah mau mati dibuang pun. Iya wong kene mah kebiasaan makanan ding. Waduh. Ora bener iku urusanane. Oke lah pulang saya pending. Saya harus uruskan itu. Wis seri konon mah gak balik maning. Mayite lah kan preman, kok kita sih ngurusi. Wis pokoknya kita pengen ketemu karo RT. Diparani RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak apa? Teh, anak tamu. Siapa kok nek santri? Arep apa? Lembuh pengen ngobrol kayane. Lah wis ngobrol. Pak RT, kita ki sebenarnya arep balik ning omah terus sing pondok. Cuma ning dalan ngedelang wong ngegotong wong mati arep dibuang ning kali. Kita bener. Iya nih kene mau kono. Iku salah Pak RT. Padahal ini agama Islam. Sing seharusnya fardu kifayah diadusi, dikafani, disolati, dikubur, iki mora. Dan terus kepremen, wis tugas RT mengumumakan, urusan kita kok sing jelasakan. Dan terus umumakan speaker kah? Diumumakan ke RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT kan mau orang selaman. Buru-buru kan, udah. Nah iya itu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cekelut. Panen dulu sedanten. Diharapkan nanti malam berkumpul di musola. Nanti akan diadakan tahlilan. Labung desa kaget. Apa itu tahlil itu ya? Penasaran pada wong tidak mengenal kata tahlil. Apa itu niku tahlil? Embu wis kabeh kok bengi. Akhirnya berbondong-bondong lanang wadon tua enom pada metu kabeh ning omah. Marah di musola kabeh. Saking penuhnya sampai ora kamot. Lah bareng wis kumpul jar RT nek santri wis akeh kumpul ki kepremen wis engko bab mayit diterangkan setelah tahlil. Lah terus kan wis aspek ngake ngomongnya RT. Diumumkan be ku diwara masyarakat kon ikuti kita be. Dulur-dulur sedurunge ngaji bab mayit wis tahlil be dikit. Ikuti be santri ki jar santri makonan diengkol iku sing arane tahlil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيت الكرام شهد الله لهم الفاتحة. Beres hadarat baca kulhu falak bina sampai surat al-Baqarah jatuhlah ning afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah jere masyarakat MPK kian kita ngerungu kalimat sampai adem nusuk ding jero ati sorbaner pregel. La ilaha illallah. Jere wong desa MPK kian kita ngerungu kalimat sampai merinding sekujur badan. La ilaha illallah. Jere wong desa jere masyarakat MPK kian kita ngerungu kalimat sampai netes kaken banyu mata. Dimulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100, 200, 300 sampai 500 pegel santrine. Biasanya lamun ning kene ngrenaken tahir imam rada mendung itu tah.
La ilaha illallah tanda nereren. Berhubung orang kelingan ngetakan di RT ini. Dokon RT dokon ngikuti beni santri. Jadi saatnya la ilaha illallah si jamaah peluan. La ilaha illallah. La ilaha illallah makin kencang. Lah jadi santri kepremen gitu. Maksud kita mah kenceng ureren. Iki mah yakin melung jamaah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cara pertama gagal, cara kedua dipakai. Biasa lah mengerenakan wong tali geplok kita. Plok-plok tanda nereren kita. Jere santrine la ilaha illallah prak-prak jamaah pepeluan. La ilaha illallah prak-prak. La ilaha illallah prak-prak. La ilaha illallah prak-prak. La ilaha illallah prak-prak. Santrine stres. Kepremen ngererenaken nih dia. Cara pertama gagal, cara kedua pun gagal. Akhirnya apa? Tangi santrine. Jamaah milu tangi. Kan instruksi itu kan ikuti santri. Terus be, la ilaha illallah prak-prak. La ilaha illallah prak-prak. Si santrine geser, jamaah milu geser. La ilaha illallah prak-prak. La ilaha illallah prak-prak. Ada jendela musola ngebuka, loncat santrine. Jamaah milu loncat. Si santrinya Melayu, jamaah mubak-ubak Melayu. Lah jere wong desa ya Allah, ya talah tahlil ku ada pelayon segala. Ya talah geprok pramuka segala. Ikilah dampak kalau tidak paham, tidak tahu tentang ilmu agama. Maka ditulur. Wong desa kita ku akeh sing duwe biawak ku. Ning kene pada bae ora. Lah sebener sih. Wong ana sini ni sawah ning kanet yang center bengi BK omongan di wong perumasan gitu. Berarti apa kone biawak? Iku apa di sebelah? Enggak apa ngobat kudes kan buat kulit. Awas Bapak Ibu biawak hukumnya haram iku. Hah, hukumnya haram. Bahasa Arabnya ada dua, ada ad-dub, ada al-waralu. Biawak yang dibolehkan, biawak yang hidup di padang pasir. Pada saat Kanjeng Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Para sahabat ngerasa kelaparan. Jadi sahabat, ya Rasul, kita ini ngelih. Oleh orang kumbangan hewanku. Apa jawab Rasul? Silahkan dipangan, tapi kita mau orang jijik. Iku biawak yang dibolehkan. Tapi biawak yang ada di Indonesia, ada nih parumasan, hidup di dua alam, ning banyu urip, ning darat urip, bebatang papangannya, itu haram hukumnya. Ngerti betul? Termasuk kodok. Wong pamurasan dan kodok mana? Hah? Ye, Kang Haji, jenggo obat dong nih. Kodok maju manjur disembelih pas beduk Jumat. Aku betul. Uji mau kan entah. Berarti kodok bangkong si ijo Kang. Disembelih pas beduk Jumat. Awas, jadi kita fatul mu'in haram. Bahkan ning sarai i'anatul talibin mutlak kodok iku haram dibangan. Aku betul. Lu masak kayak ini meneng. Awas ge. Sebetulnya makanya kudu weruh ge. Indah kan aja kejebak kita nih. Indah aja kejebak ibain pangan-pangan baik. Ya, karena ketidaktahuan kita tentang ilmu agama. Kubucan nom, bukan orang buruk tak nyanyi buruk kayak jelok mabok sih bocah. Satu tetes minuman keras masuk ke dalam tubuh kita 40 hari 4 malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Kenapa? Karena 40 dina 40 bengi iku taat zat haram iku nempel ning badan ning tubuh kita. Ning jero badan kita. Ilangnya 40 dina 40 bengi. Iya. Lamun rong gelas di premen. Ya na bebo cako Kang Haji, jere Kang Haji kan setetes, tanggung amat sebotol biar apa ya. Ya pada baik iki 40 dina 40 bengi. Wis gati jam siku jauh bae. Baik gati. Ya inget bocah santri, atau takon kita. Jape bocah santri Kang Haji apa? Kita kepengen takon. Takon apa sih rane? Lah bareng makanya Kang Haji, kita kelamun sholat ngentut batal lur. Gaji kita tetap tengah cek bulat kita. Ya takon itu beneran Kang Haji. Kira-kira batal orang salah telah kita salat ngentut iya batal geblaan. Terus wudu maning orang kan? Iya tuh wudu maning, enggak sholat maning. Iku sing jadi pertanyaan Kang Haji. Wong silet sing entuk rai silu sapi. Orang ngajak gelut itu.
Ngaku ni silit sing ngentut dirai sing dicewoki. Tak tempiling masih lagi jenirang. Wis kanan bae. Sira lagi kumpul ning wong akeh lanang wadon ning pacar ira ngentut gede. Kira-kira sing isin silit apa rai? Rai kita Kang Haji makan rai sira sing dicewoki belahan. Buat zaman siku takut lah kamu bener. Ya, setetes sisa sebotol kepremen Kang Haji. Ya pada dekuan kok. Ya, kadang-kadang anaknya mabok, bapaknya pepelua. Lagi apa kau dedeng? Lagi ecom. Olen pe ubuh pak. Biji, bapak jecep aja pak. Iki urusan wong enom. Bapak mau wis tua parak mati nek. Wijora ding, bapak mah gue obat ke jamu beboyoknya lara. Kang Haji orang papa ya aja. Lamun gue obatnya gue beboyok. Awas dulur. Emangnya laka tukang urut dah. Emangnya laka bidan, laka dokter, laka apotik dah. Sehingga minuman keras jadikan obat. Urusan darurat mas ejen maning gaman. Hei, akeh minum anggur nggak kau nenggo obat beboyok juga. Gue jejamu. Alasan bahaya itu mal haram tetap haram. Gitu. Makanya ki wong bengen mau bengen lagi kula alit ku akeh urara mata obate uyu subuhan. Uyu subuh ditetes di mata. Hah? Masa sih? Enggak boleh. Sing arane uyu iku najis hukume. Najis. Gitu. Barang mancing cangkem segera kelak. Arane wong zaman siku tuh emang ngelak kapupuh tah. Didokoni suruh bikin banyu waras. Uyu subuh jika ada mantel. Masih ngebul kah? Suara mancing ngakal itu hukumnya najis. Najis dengan mutan najis beda. Wis ngaji baik wis. Najis dengan mutan najis beda. Ya pengantin harus apa dinasihati. Jika kawinnya kau esok sinajan kawin mereka di jero kamar 2 bulan enak. Kekelonan orang mikiri gas, orang mikiri iwak, orang mikiri beras. Sing perlu dipepet mikir sini Arab ki. Kira bela kira bin. Aku rebutan. Kita nasihati pengantin dong dia kayak enak jarang. Kita bisa dipeprek. Ya, hei, makanya bapak ibu sing sangat kula muliakan hati-hati ki, karena kita tidak tahu tentang ilmu agama jadi uripe ngeblangsa. Ya, acak-acakan uripe, naudzubillahimin. Makanya bapak ibu sing sangat kula muliakan anak 4 golongan, sing di 4 golongan niki termasuk wong cilaka. Ya, alamatus syaqawah arba'ah. Ciri-ciri wong cilaka apa? Sing pertami napa? Sing pertami inggih punika wong sing nglakoni dosa maksiat ora inget karo dosa. Sing setiap dina nguring-nguring laki ora inget. Sing setiap dina nyolongi duit ning kantong laki ora inget. Tul jigo. Gitu. Ora inget ning dosa wis lewat yang sudah berlalu itu tandanya orang cilaka. Ya, yang kedua ciri orang cilaka itu wis melakukan amal kebaikan tapi diungkit-ungkit baik, diinget-inget baik. Sedekah ning musala 10.000 sampai 10 tahun diinget-inget baik. Musala li kita kan. Laka kita bakal dadi kan. Udah dah. Pada nih wong wadon bebantu laka kita mah hajat gala ora kelar. Lalu dibantu nih kita mau bakal peragat. Awas ku. Ya ngalap suhur arane ku. Nginget-inget apa pegawean sing bagus ikut ciri wong cilaka. Wis sedekah mah diinget-inget. Ngita, wis sedekah mah sedekah konon ku. Ya kayak ini kiai makanya aja dihitung-hitung baik kan. Itu mau upload kiai dipikir-pikir baik pira ya. Hitungan itu lah teles sampai duit. Udah dah. Lai wis nyani sedekah ni kiai mah ning Ustaz mah aja pikir-pikir maning. Iya bisa gitu kita cowok-cowok baik kan wan. Si penting delang-delang cowoknya bukan sewuan dong cowok. Sudah. Sing ketelu ciri wong cilaka puniku napa? Sing ketelu ciri wong cilaka puniku memandang urusan agama ke bawah. Cilaka iki. Lah jika ngaji salat-salat ge sugi ora. Deleng cinaka. Ora salat ge sugi Kang Haji.
Sholat orang disugi-sugi, gue mobil, gue toko emas, gue toko, waduh bangunan segala macam. Ya kita sholat semenjak cilik sampai tua roh sugi-sugi. Emangnya sholat itu gue sugi dah. Munah. Sholat mah hukumnya fardu ain, wajib, harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Orang bisa ngadek, dodok. Orang bisa dodok, turun miring. Orang bisa turun miring, turun melumah. Orang bisa digerakkan, isyarah dengan mata. Mata pun tidak bisa digerakkan. Sholat ning jero ati. Urusan sholat, urusan memandang agama ke bawah, iku ciri wong cilaka. Lah ngaji jika hati, dia makan kebelah, paling sih diborok bab sholat bab butuh baik. Awas ibu, sholat iku diulang-ulang baik karena memang gampang sulit gampang. Ninggana majlis bab sholat, ninggana bab sholat paling bosan, iya kan? Kelemen bab sholat orang peragat karena memang gati sampai nyembur ngomong gitu. Udah lagi sholat itu peragat ngaji gue karena memang gampang sulit gampang lah siki rukun sholat tanah bira 6 rukun sholat tanah bira hah 13 17 pada baik cuma cara ngitungnya sing berbeda ya Arab 13 tapi 17 tak Arab 14 tak 18 pada baik cuma cara ngitungnya sing berbeda lah siki rukun sholat sing pertama apa niat itu panggonan yang di ning ati ibu bapak niat sholat niat wudu cuma talaffudul lisan hanya melafatkan lisan doang nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhonillahi ta'ala wudu ati nur niat batal. Begitupun sholat ati nora niat cuma ngelafadakan di sandoan usolli fardol maghribi salatha raka'atin mustaqbila qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala ning lisan niat ati niat batal salat karena panggonan niat ana ning jero ati iku sing pertama rukun sing roron apa takbiratul ihram maca takbiratul ihram mah kudu ana ilmune lah kang ngaji jora kaur ngaji mah wisi seperti masalah bisi jare imam ruku je imam sujud salat tanpa dibarengi ilmu mardudatun la tuqbalu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bakal diterima bahkan takbiratul ihram be ana syarat takbiratul ihram sing pertama lafadnya kudu Allahu Akbar kang ngaji kita mah semenjak cilik sampai gede Allahu Akbar baik bisa orang diganti aja asmaul husna kana 90 sang bosan kang ngaji bisa orang diganti Allahur Rahman Allahur Rahim Allahus Samad orang bisa wis harga mati wis paten takbiratul ihram dalam salat itu Allahu Akbar terus salat singroro Allahu Akbar itu tidak boleh ada saktah yang begitu panjang nih tengah-tengah antara Allah dan Akbar reren suwe bapak ibunya Allah Akbar batal salatnya ataupun antara Allah dan Akbar didokone huruf waw Allahu Akbar batal salatnya ataupun abadi lafaz Akbar si didawakakan Allahu Akbar awas akeh ki wong desa ebane lafaz akbar sing didawakaken lamun ebane lafaz akbar sing didawakaken maknane bedug cilik Allahu Akbar utawi Allah iku bedug cilik seren kumuna ngalap suhur baik ngaji di bab salat maning ya awas iki kudu diperhatikan ki terus maning syarat sing selanjutnya lafaz Allahu Akbar takbiratul ihram minimal kudu krungu kuping dewek iki mau maca takbiratul ihram jelaka suaranya batal salatnya minimal kudu krungu kuping dewek gitu makanya kudu gelatih ilmune sing seterusnya rukun salat iku napa hah ngadeg wis takbir bedeket durung prakat ngita takbiratul ihram iku mancing rukun kudu diperhatikaken iki masih jadi permasalahan ngangkat tangan sih di model-model ngangkat tangan hukumnya sunah pak hukumnya sunah angkat tangan mah iki mau waduh anak sing
Apa mbok makanan iki? Hah? Dia muter-muter makanan iki. Awas, iki mah hukumnya sunah. Jadi Imam Syafi'i ngomongaken ngangkat tangan iku ning sor kuping adepaken kiblat. Kudune makonon ku. Iki mah makene nana. Terus gedokon tangan apik di model-model. Jadi Imam Syafi'i ning sor dada ning duhur wudel konon ku. Apik ning duhur dada. Apa maning ning sor makonon ku. Aneh sih makonon ku. Gitu. Terus urusan sikil maning diatur dalam fikih. Mas salat kula salat ning Masjid Agung ning As-Sauroko, Masjid Agung Seranggo, salatnya macam-macam iku. Kelebah kula Jumatan niku. Anu salat saya sikil meteng-teng mokonon. Sedang kabeh mokonon. Dan cikitane mang lapak peragat urusan. Meteng-teng ngono wong lemu kan ya. Celanane cingkrang kan. Sedakap mokonon. Waduh beneran, kita beneran sumot lagi sholat. Lagi mau konon ku salat itu. Petek-tek, ya wong roro makan ngantuk, kudu dah. Lah ya sebelah kulane, suwis ngerende dia dak sikil kulane. Buak kor dia lagi. Lah itu dia kepremen dong saatnya dak sikil lagi. Lah berhubung kurang lagi sholat, ya sungkan arep bulet teh, ora bagus, tidak pantas dalam sholat bertengkar. Geser be kulane ku ngeleh, ditututi kor dia dak maning. Buak maning. Ceritanya premen gini bang, sikil. Jadi klemen sikile. Kok ketelang ora batan aku. Lara sikil kita diajak ki. Lajare dheweke he. Baru ora sering fikih. Sop salat iku kudu rapet. Lamun ora rapet salah apa setane manjing. Jere kitane betul sop salat iku kudu rapet, tapi setane sirah ku patake. Sikil kita abu dedak sirah. Udah dah. Emang betul sop salat iku kudu rapet, cuma diatur oleh fikih. Lamun wong lanang dibuka, tapi jangan berlebihan. Shibrun au shibra ini, 1 jengkal ataupun 2 jengkal cukup. Cukup sejengkal, lamun rada lemu, rada 2 jengkal, kan cukup. Iki dibuka wong lanang. Lamun wong wadon ditutup, kudune makonon. Apik dibalik, wong lanang ki salate rapet sikile. Atuh kecepet dong. Hah? Ada sesuatu yang mengganjal. 3 menit wetengi mulus. Ada 5 menit pencotot gegelundung. Kenapa fikih mengatur wong iki ndek wong wadon wong lanang kudu dibuka karena tidak nyaman. Saya sudah praktekkan enggak nyaman ini. Udah tak? Ada sesuatu di sini. Iki ndek wong wadon, lamun wong lanang dibuka. Iki mau wong wadon salate dibuka atau masuk angin ya. Sebab di situ ada ventilasi udara, seriwing-seriwing manjing jero wedang. Ya, dudu jorok iki manane lagi ngaji. Hah? Lama kan Bapak Ibu sih sangat kula muliakan. Kenapa bicara demikian? Karena kita butuh ilmu. Segala sesuatu butuh ilmu. Kalau kita tidak dibarengi dengan ilmu, apapun itu bentuknya, jangankan urusan agama, urusan dunia diacak-acakan. Udah tak gawe bolu bege somai, orang ilmu megati. Ge somai ku ge cireng. Orang ilmu orang bakal dadi munah. Kudu tetakon dikit, wong ge cireng di banyunya adem. Los, aci dangdel turu banyu adem. Arab dadi ta. Uang mah kudu tetakon ge cireng ku premen, acine dangdel dituturi wedang panas. Embe ke dadi, ngaci dangdel dituru wedang adem. Nanyakin madet teh bae. Udah dah. Segala sesuatu butuh ilmu. Apik maning urusan ibadah, urusan dunia be kudu ana ilmune. Tul jego. Ngaji more go. Ya, jampir iki neh. Gila korimus balik ya. Ini ditahan rupanya kita nih. Ya wes, sare kuat sampai subuh kuat. Ngalap suhur bah. Makanya Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, yuk kita manfaatkan pengajian puniki kangge mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan satu-satunya kita untuk selamat dunia dan akhirat yaitu pengajian dulur. Wis gati.
Gati lah ini zaman akhir. Hanya ngaji mah cuma dodok ngekek-ngekek di kopi di rokok di jabut di ganjaran. Terus paling enak itu. Terus paling enak ganjaran ngaji koten gue ya. Jadi senajan sembari turu sembari anu gue diganjar bae karo Allah Subhanahu wa taala. Pik maning kita niki umur sing arane umur iku pasti aparane dicabut. Sing arane uang iku pasti mati. Setiap sing bernyawa iku pasti mati. Siapapun orang pandang bulu. Gitu. Sedangkan al-mautu ya'ti baghtatan, mati datang secara tiba-tiba. Ngage orang assalamualaikum man maning, orang warahan maning, orang janjian maning, orang ngebel maning orang. Terus waktu yang mati memati, abis mentang-mentang masih nomad. Waktu ini mati memati. Gitu. Dalam kelapa kah? Wis urusan nonggone sing tua, sing enom cangkir bahkan masih cilik rogol. Begitupun umur kita. Orang mesti ngenteni tua mau balik ngaji mati. Mending be balik ngaji mati mah syahid. Ataupun lagi ngaji makin mati syahid. Amin. Amin ku ya. Ini dah. Makanya Bapak Ibu sih sangat kula muliakan, yuk ngaji ditingkatkan iri iki ya. Abik nuruti sibuk bae iki megati. Sibuk be wong wadon ku. Teh ngaji yuk pengajian di kitane je mandek. Gati muta-muta bae isin kita barani majlis muta-muta bae. Engko ben dirada gede ya. Ya wis ari konon mah. Lah barang wis rada gede 4 bulan 5 bulan sampai 7 bulan teh. Wis gede wetengane ku. Wis ora muta maning ora. Li di ngaji. Lah kitane pegel dodoke jelara beboyoke. Ora kuat ya teh engko ben lahirnya. Ya wis ari konon mah. Barang lahir disamper mah teh wis lahir. Alhamdulillah wis lahir. Ije selamat anak apa lanang je nuhun je selamat kon ku. Yu ngaji yu gati je. Masih nyosoni kita nih. Barang lagi nangis barang anu lebak ngebledakan susune isin. Wis engko ben dadi sapi 2 tahun. Kayak ngetonggoni ya wis are konon mah. Lah wis 2 tahun di pantai. Wis gede anak wis 2 tahun wis sapi. Wis alhamdulillah. Yu ngaji meteng maning kita nih. Gati ngaji gong. Udah dah. Wih, wong wadon padahal selawatan nih speaker ngelik-ngelikan. Wong wadon, mari wong lanang pengajian kula kaya sing ngelik-ngelik nih speaker. Hari wong wadon telu ngurip, diburuk ngaji jam 10 jam 6 selawatan. Lah kita bambeke turu, waget, luar bisa turu. Ebo-ebo sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Jadi sini umay bibun, ebo-ebo gua kagak ngaji, karena gua lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Gati ngaji gua. Kita, akur batang. Makanya dipaksa, wis dipaksa. Dipaksa. Insya Allah, lamun kunane doyan dodok ning majelis ta'lim, doyan kumpul ning pengajian, iki dados wasilah, dados sabab kula diselamatkan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita memaukan dulur. MBK Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ingat segala-gala. Komo salatiku salat isya mah. MBK Allahu Akbar, ingat segala-gala. Pengarap sholat isya nonggoni selangan dikit ikatan cinta. Jadi wong lanang nong apa nih sedang engkau sedang nonton selangan. Eman ya sebab si Elsa niki habis sidang. Elsa niku disidang Kang. Terus mana si Kima si Andi ini gak ada bodyguard Kang. Roro bodyguard gang motor. Iya tak iya si Kima. Lewer ulang nonton TV. Emang wong kono doang sing duwe, kita kan duwe TV mah. Ya modalnya penceramah iku urusanan. Senajan orang nonton TV ke menurut ta. Lagi nongko di serangan. Engko cekang kakol nongko di serangan. Wis wudu mah wis tinggal salat doang. Lah wis serangan. Treneng salat isya usul di sunnatan insyaallah. Usul di fardhu insyaallah. Allahu akbar. Kalam khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jira anake. Mas boleh.
baru sana. Udah ya tuh ya, ngaku batan. Wes ngaku be. Nang, gitu ta. Pada baik wong lanang, pada baik. Pada baik. Wong Jumat lebih maca Yasin je iku mah. Ning TV bening TV. Udah beneran baik update bening HP. Ya, lah zaman siki ku jare wong wadon Kang Yasinan Jumat iki niki waduh kakang iki. Ya marhabanan meranang kan. Iki menung bae. Engko sing kan nakal kalau nonton TV dewe. Anjir dalam maning sing nonton. Kita nonton berita dong corona. Pila ditinakin ke. Dalam maning sing gantian wis waya Yasinan iki perangka. Selangan. Engko sing gantian. Lah mau kan ibadah keganggu. Gara-gara apa? Gara-gara nikulane ketungkul ngurusi dunia, ketungkul demen dunia, ketungkul hubbud dunia. Ngesot gak? Ya, ibadah bakal khusyuk. Ibu pernah ngalami sholat khusyuk. Makanya kenapa? Salah satu sahabat Rasul, Khulafaur Rasyidin, ketika lagi sholat ditusuk pedang, tidak merasa sakit karena saking nikmatnya sih arane sholat. Alah, ibu bapak-bapak cokot lama kita keplok. Kurang ajar doang. Cokot tangannya. Ning cungur kurang ajar gitu. Premen bicaranya gitu. Udah ya ta. Elok sholat kah? Cokot lama, waduh gojak baik kan. Hah? Lah iya sembari ruko Allahu Akbar. Lah mati mencotot, lah batal salate. Karena setiap sing arane bebatang iku najis, senajan bebatang nyamuk. Kerung orang munah. Iku merupane suatu yang nyamuk nempel ku dendam bener. Ya. Lah iya tatawa kudu ta. Makanya Bapak Ibu sing sangat kula muliakan yo kudu hati-hati zaman seniki ya. Zaman seniki kudu hati-hati terutama ning pecil-pecil kula karena siki mama zamannya zaman HP bae. Apa maning zaman lockdown waduh kula tiap dina geger puer karong wadon. Ya kapremen ora geger wong anak sing sekolah kita sing nulis. Yo. Aku batan. Wong anak sing sekolah aja kita sing pegel. Aja kita nong, apa nih makan kejar bukan kita mau kaurus subuh mengumbah, harap masak, harap nyabu kakang besi nulis, barang tak dalam nih WA nih kerong lembar, gue disengklek gitu. Terus bengi ceramah, subuh nguruk ngaji, kon nulis bisa, terus tiba, terus nulis di foto cepret, anaknya metukul nain game bay. Lah barang isukane maning jare guru ning sekolahan juga soal ngejugut soal 5 soal dijawab balik. Lah rabi meringis maning Kang kita meru masa wong ora sekolah ora ketemu wis kakang wis ngisi soal kuwi sino ngapi pusing-pusing dikoclok bisi dikoclok. Itu dah. Iki pembloran bagi anak-anak kita, betul? Gara-gara corona ora sekolah hampir 2 tahun. Lagi anak kita naik kelas 5 ujung-ujungnya lulus pi kelas 6. Lah kepreman asal. Mata pondok kan sih gimana? Greget jawangan. Lah kepreman ora gegete yang belajar gara-gara melalui daring, melalui HP, belajar 5 menit, 3 jam setengah Mobile Legend. FF. Hah? Coplok materi bahaya, maka tak buang di pondok. Tuh mana jadi dan. Apa jasa los. Ya, karena memang zaman siki wis luar biasa kin. Iya bi SD mah nggih. Masih bisa dodolan ning omah. Lah barang SMP, SMA ora di sekolah dan yakin bebas yakin liar. Nongkrong di brimob ka. Lah ning sekolah mah mending terbatas. Nongkrong ning alun-alun. Nggih ta? Sebengi parat main HP barang saat subuh ora turu sampai sore acak-acakan niku. Nggih ta? Wis sebodoh sekolah di lockdown sing penting aja pik di lockdown be konon be. Nggih ta? Makanya acak-acakan dulu dia gara-gara wingin itu anak tetangga ning griya. Waalaikumsalam. Kenapa teh? Ini bareng makanan ki. Ji, anak ponakan iraku. Nah klemen daring ji belajar. Karo HP. Lah klemen orde HP. Lah tuku ga teh. HP ini sing bagus, enak kon gampang daringnya. Justru kon orde duit kita neji. Lah terus wedus bayar ji. Barang tok deleng wedus anakan.
Kerok bener arep dibayari larang ora seanu, ora seukuran. Ya be gede merong juta gak pantes sudah dah. Lah belum anakan waduh arep cegai 200 300 ora le HP. Kari kerok lan kerok hebah. Wis tak kenyani be kok nggo tuku HP. Barang kowe suki cetak maning. Waalaikumsalam. Ana apa maning? HP ini tuh wis alhamdulillah ji wis tuku HP ini. Lah terus kuotane lah kaji. Lah tuku gak lah order duit ji kuotane. Sing sira kan duitnya pas doang buat tuku HP, ora ketuku kuota. Lah terus jago bayar ji jago ji. Jago didol nggo bayar kuota nggo tuku kuota. Barang kowe suka tak maneh. Waalaikumsalam. Anda apa maning? Lah mau HP, kuota. Si Gus tuh, iya alhamdulillah HP kuota wis. Lah barang belajar 5 menit nang gini 5 jam setengah peragat kuota ji. Lah terus bayar lebih HP niki lagi. Acak-acakan dulu. Acak-acakan wis. Makanya Bapak Ibu sih sangat kula muliakan, mudah-mudahan cepat berlalu. Kisiki mulai berlaku ki cuma di sip di sekolah di sip. Segi sekolah ke sekolah, memuak kali kira mau batu ruwet dulu. Ruwet dia apa kelabi dia mau bayar pegel. Sedina salin. Udah dah. Lang makanya Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, sangat prihatin sekarang. Karena kudin-kudin corona. Corona itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Tuhan. Apik berlebihan, ikhtiar kudu, waspada kudu, tapi jangan berlebihan. Karena yang saya perhatikan, ikhtiar yang ditekankan, ikhtiar yang dilakukan, doa yang ditinggalkan. Aku betul. Masjid ditutup, majelis taklim ditutup, rajaban, muludan ditutup, kabeh. Lah nyakin kebirakan gawang kafir. Yes, perlahan tapi pasti. Ya itu berarti kita proyeknya gagal. Ya orang masalah kan memang dampak luar biasa dulu. Luar biasa. Justru kayak model makan gati gumpulakan nih. Gati gumpulakan nih. Lebaran dilarang nyakin keberakan kayak masjid. Pokok lagi lakal lockdown gati masjid kusume. Nyakin di lockdown nyakin berak. Kang orang di masjid lockdown. Lah pirakuhi orang lain pemerintah. Bukan kena corona. Gua alasan. Wis lakine bodoh, rabine blok kan bisa. Udah tak. Lah yang wadon kan biasa makan, Kang, masih merana ka baju tua kakangku. Semenjak 6 sampai tua jorok ibadah isin kita tetangga diomong ibadah. Kakangku isin merana ki salat Kang, kepelingan ke Bandung ning masjid. Bergang tekang masjid berbalik maning. Apa nek Kang tekang masjid berbalik maning? Lah kau wong ning masjid. Durung ana wong adan. Lah kakang ya sing adan kowe bisa kita. Orang sembarangan adan. Lah pira kok si adan tuh kelek orang bocah cilik. Bocah cilik gak bisa adan. Ai sira nyalakan kita. Adan iki orang sembarangan. Bukan salah lagu sana dada doang urusan acak-acakan. Wah kita mah doyan nyanyi barang adan lagu nyanyi premen. Kan rusak agama. Jadi dewek. Apik maning adan assalamualaikum assalamualaikum senajan tulisannya pada bahasane pada wacane pada nada intonasinya berbeda jelas tujuannya juga berbeda iku assalamualaikum lamun assalamualaikum mungkin mau kayak koriga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum kori lafade pada tulisannya pada nadanya beda iku kayak kori mau lamun assalamualaikum kusu antep dengan hati assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum mau sholat isya tulisannya pada nadanya beda tujuannya beda lamun assalamualaikum kenceng campur emosi assalamualaikum nagih utang nagih utang itu ana assalamualaikum kuanu nyedi-nyedi akan enggak assalamualaikum wong beriman senajan tulisannya pada nadanya beda tujuannya beda oh konon Kang iya alasannya tukang wong dia ana wong aja ning masjid Allahu akbar Allahu akbar Kang usane sing adan ta lu ngamana lu ning masjid barang tekan masjid bebalik mana lah jadi wong wadon apa nih Kang bebalik maning kuan
Lah mau alasannya lah ka wong adan. Siki ana wong adan klemen kakang bebalik maneh. Lah jeneng masjid sing paling tua kakang doang. Lah klemen, aya apa reng si adan tamat kakang pun jadi. Atuh maju kakang. Ora semaju-maju nih. Udah dah. Makanya gue ajak paling dilarang nih masjid lagi orang dilarang gue Masya Allah luar biasa. Lagi gawe nih matulung urip iku waduh orang begawe didenda 1.000. Barang wis dadi jadi tinggal. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Makanya Bapak Ibu sing sangat kula mulyakaken ya, sios ibadah napik sampai ditinggalakan sehingga kali ilmu kudu digelati supaya ibadah kita diterima. Sing nomor telune nggih punika istiqomah terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala aja kekumatan. Lagi duit masalah rajin. Barang orde duit betul ngurip diajak ngaji ngenges. Diajak salat apa ngajak-ngajak salat? Sirabi salat merana kah? Di mana nanda? Lagi dia duit mengudu senyum ke luar biasa kayak wong wadon kuning wong lanang lagi dia duit senyum merah peragat itu iya lok balik usaha kang premen usahanya alhamdulillah kakang usahanya lancar waduh beneran senyumnya mantap manis jajal balik usaha disambut ning arep lawang kang premen usahanya waduh JPPKM orang tek dagang nah terus rugi kakang boro-boro dihibur di Muara Madi kakangku maji nyaking tua aja lu nggak uang balik uang lebih benohol lu nggak uang balik uang lah barang lu nggak uang balik ke kebo ngaku nelos gue di dor pasar Rawu juga diuring-uring lah barang order duit mah bisa aja marak-marak aja marak-marak kakang nong kakangnya pegel bisa aja manja kakangnya gatel kukuri dewek ku salah 88 ku anakku dari sebedewek beneran gatel ini waduh langsung gue celana legging papat sempak telu sarung 5 rangkep waduh dulur awas iki ya hei orang gak kenawas jadi kanjang Rasul kan lamun laki ngejaluk senajan lagi nunggang ontak mundun lani kena malah kontangannya motor ibu-ibu kan kondangan merapiku dangdang menor wangi wong lanang beneran laki wong lanang betul tak lebarang wangi menunggang motor laki rabi nih jalan jare wong lanangnya anang apa kang tuh kakangnya pengen turun lati lapak ya neng ngapa tadi galang apa dingkongko senajan lagi masak wong wadon lagi pengen tunda masake gati gak kang ngaji lagi masak makakol bukan des orang gati gampang anak caranya ibunya masakin gue daster ajak do celana ibunya masak tangan kanan yang ngegoreng kena laci laki ngejalok jare laki nang kakaknya pengen tangan kiri nyilak mau lah kang ngaji dusun ya jarak tuh jarak iki lagi ngomong hukum nih gimana lagi ngaji gimana karena orang ditablang akan megati karena segala sesuatu itu bisa jelas kalawan contoh pakai ini nunggu contoh akan ada mau gak parah buat nginum ini suka aku lagi mah pleren ora trauma kita nih makanya Bapak Ibu sing sangat mulia kakaknya ya nanganeko sing terakhir nggih punika kula kudu ngakaken baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apik ngerasa paling hebat apik merasa paling jago ning ibadah ya karena segala sesuatu kita selamat mungkin akhirat duduk karena ibadah kita karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala apik maning ibu-ibu sing saate blentang-blentong ngita ngaji lamun kesed ibadah lamun kesed zakat lamun kesed ya lagi seorang Imam Ghazali Hujjatul Islam luar biasa ahli tasawuf pakar tasawuf iku amal ibadah yang diterima cuma siji doang hal sepele sih diterima ketika lagi ngangit kitab ana lalar mencok ning mangsine didelengaken iku nyane jelalar kun los lah deno cuma kun doang sing diterima ngida iki dalam artian apik mentang-mentang rajin ibadah durung tentu ibadah kita diterima karena Allah Subhanahu wa taala jadi bocah nom lain makan maro salat komo goro salat mamad
Lagi sing salat durung tentu selamat, kok masih ngoro salat itu dah. Lagi termasuk Imam Sibawayh, ahli nahwu luar biasa. Imam Sibawayh ku karangan kitab pun angus kabeh ku. Hanya 1-2 doang sing tersisa. Karena apa? Cemburu rabine. Imam Sibawayh ku nulis kitab, rabine cemburu kok kitab kurang ajar. Kita nyori sentuh-sentuh. Akhirnya apa? Dibakar kitab itu. Ya, Imam Sibawayh diselamatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang diterima apa? Memakrifatkan lafaz Allah. Gitu. Lagi. Jadi segala sesuatu kok karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apik mentang-mentang rajin ibadah. Pas sakaratul maut babak penentunya, finalnya sakaratul maut. Sekarang sakaratul maut itu luar biasa larane. Larane tolong urip jarene sejarah mah anak uang sing mati 1000 tahun lamun ora salah dibangkitakan rambut wis putih alis wis putih kumis wis putih takon hei coba cerita di alam kubur ke meremen apa jadi fulan bin fulan apik dongeng masalah kuburan roh metu saking jasad 1000 tahun masih kerasa yo coba apik maning ibu-ibu kanjeng Rasul dimeringis kanjeng Rasul nangis iku kanjeng Rasul wis dimaksum Kanjeng Rasul itu diraksa saking maksiat sudah jelas masuk ke dalam surga sakaratul maut nangis Jibril klemen siraku ngadoi malaikat Jibril mengko saking ora tega ngedeleng kanjeng Nabi meringis ketika sakaratul maut kejalu ketika Allah ya Allah sakaratul maut iku lara ya Allah sakaratul maut iku luar biasa larane ya Allah baremen lamun umat-umat isun ya Allah kita ben saking larane kin ya Allah tolonglah sekabeh sakaratul maut umat isun lara dilimpahkan ning kita kabeh ki kanjeng Nabi sampai mekono lamun orang mekono wis luar biasa kita dilaran kanjeng Nabi lara kok ibu-ibu sudah nyolong duit tinggal ketong laki lah ngetuki laki hah lah iya ta kok mau zaman siki model canggih model Shopee Lazada waduh nyakin bebas sih ini sabar pak wah jam 12 iki, hampir 2 jam. Weh, kap ngamplopi bang. Astaga. Jadi jorakan ini ya, karena memang ngaji kula mun serius wau nikah lah. Rakat jamnya pada balik. Kula pernah ceramah di sisi tempat jere kesepuhane. Kiai, wah kiai. Apik kakak haram hukumnya. Oke, sesuai pesanan. Nah, kula sesuai pesanan, jere ngaji serius kula ngaji. Tatas ngaji. Peragat ku jamaah. Lah, ngaji anaknya ceramah kayak ngaji je. Peragat jamaah itu. Nah, kula sesuai pesanan udah dah. Lah jere kesepuhane kon serius. Tapi sing aran model makian iki megati. Jangan disamakan korong ngaji di majelis taklim nyakeli kitab, aja disarang ada dipandakaken. Pugu kontakane bigati. Pengaruh duh tah. Hari nana hiburan semit mah sing penting tidak keluar jalur gitu sing penting jangan keluar jalur itu dibolehkan lamun ceramah boleh terangkan boleh lamun undang penceramah tentang maulid Nabi sing dibahas itu maulid Nabi haram hukumnya panitia kena dosa karena ngundangin maulid nyeramahkan duduk tentang maulid duduk tentang sejarah Nabi haram itu. Begitupun ketika Isra dan Mi'raj, ketika undang penceramah yang dibahas bukan Isra dan Mi'raj baginda Nabi, haram. Awas itu. Itu urusannya kencang itu urusannya. Kalau gitu, tapi gara kocaknya doang boleh silahkan, tapi jangan keluar dari tema. Karena peringatan maulid ya maulid sih dibahas. Tapi bukan maulid yang mau disentuh pisan. Padahal ketika kanjeng Nabi diceritakan, waduh luar biasa kanjeng Nabi itu. Kuripanan, bila kalian berangkat peragat dikit lagi. Iya dari kawin bukan kawalan, sedang pengantin lanang kita tetangga kampung kula itu. Bawa ngundang jadi kamu lanangnya bukan di kebun ratu. Lah tetangga gimana? Gitu. Langi tetangga mudah-mudahan bejang esok digisungi kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wenten halangan suatu apapun, ya lancar, aman, tertib, laka satol pepe. Udah tak? Ih, si gimana ini satpol pp sih gimana? Bukan dubrak abrik. Padahal di dalam surat pusatnya pun tidak ada pelarangan, hanya pembatasan. Udah tak? Lah si gimana bebas ke jojong bae. Ya,
Yang kayaknya malah kasih gue masker ya hebat tuh. Lagi bingung lah gue masker, jadi gue masker. Wih, wanten bener. Orang kayak ini komplek-komplek gue masker, ngap kula menceramah. Yang pakai 10 menit turun kula. Nah jadi panitia apa nih kiai? Pakai 10 menit ceramah turun gue, kita nak modar nih panggung. Iya, bi ngobrol bang ceramah mangap-mangap. Keracunan masker manjing mana kedilat mana. Lah pahit rasanya. Wes mudah-mudahan hadir kula niki dados sabab digugurakan dosa-dosa kula sedanten. Amin ya robbal. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau kita diberikan umur yang panjang, boleh dong diundang lagi. Tak ada gading yang tak retak, tidak yang tak berombak, tidak tuyul yang tak botak, tidak bisul yang tak bengkak. Kalau ada kata-kata yang tak layak, mohon dibuahkan pintu maaf yang banyak. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong kita menumpang mandi. Kalau kita diberikan umur yang panjang, boleh dong jalan-jalan ke Sukamandi. Dan semoga saking kula wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.